Oh, amen, amen, amen. Enya mi agbele nye be eva me le mawe to le mawe vi kple bɔbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔme. Amen. Novi mawe gawɔ dɔ gã yawo katã. Dzinu gbãtɔ va yi, dzinu evelia va yi, dzinu etɔ̃lia va yi, dzinu enelia me miege ɖo. Ta miagblɔ be eva me elabe Mawu gawɔ nu gãwo na mi. Enu mate ŋu agblɔ o. Mawu ƒe asinudɔwɔ yiwo katã wòɖe kɔ fia mi. Aƒetɔ tɔwoe nya kpe. Mieda kpe na wo. Ɖe xexea godoa katã ta. Mieda kpɔnɔ ɖe mia nɔviwo katã ƒe agbe ta. Mieda kpɔnɔ ɖe mia srɔ̃wo katã ƒe agbe ta. Mieda kpɔnɔ ɖe mia viwo katã ƒe agbe ta. Mieda kpɔnɔ ɖe miaƒe nunɔlawo katã ƒe agbe ta. Aƒetɔ tɔwoe nye akpe. Akpe ko tsɔm miele na wo le egbe ƒe ŋkeke ya me. Elabe nudzɔtsuwoe ne wɔna mi. Xɔ akpedada le siwo katã ta. Aƒetɔ Mawu, nye nuku nye mowɔ, ya ne mebudɔ, si woasiwo wɔ la nu. Kpɔɣletiviwo sia dzi ƒe gbeɖeɖe wo ŋusẽ ɖu. Hiame katã dzi. Aƒetɔ Mawu, nye nuku nye mowɔ, ya ne mebudɔ, si woasiwɔ la nu. Kpɔɣletiviwo sia dzi ƒe gbeɖeɖe wo ŋusẽ ɖu. Hiame katã dzi. Dzinyedzia ne ɖe le Mawu nye. Ale gbegbe yena lolo. Dzinyedzia ne ɖe le Mawu nye. Ale gbegbe yenelo olo. Ale gbegbe ne lolo. Ya ta miagblɔ na Mawu be akpe. Nenye be miekpɔ nu hehle tso Romatɔ ƒe agbalẽ me. Etame nyi tso xlẽme 35. Ebena ɖe ame ka ama mi atso Kristo ƒe lɔlɔ̃ me mahã. Fukpekpe lo alo xaxa alo yometiti alo dɔwuame alo amamanɔnɔ alo ŋɔdzidodo alo eyi mahã. Eka apɔstolo Paulo dogo Yesua. Ekpɔ be Yesua nye nteƒewɔla. Ebe si edogo Yesu. Vɔvɔ megaɖo na ye fu la. Eye kpɔ ye de la. Dzika megatsɔ aƒoe. Eye nye eƒe gbedodo ɖa. Eye nye ŋusẽ yi ke kpɔna. Ta egbɔgblɔ na mi wɔme ɖe nu ka ama mi ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ̃ gbɔ. Wobe amamanɔnɔa. Alo nu ka dɔwuamea, fukpekpea, yakamea, yometsitsia, alo ame ɖe bia wumi wotsɔ yi ɖe mia nua. Naneke mama mi ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ̃ gbɔ. Mi ma da si abosam wòaɖu mia dzi ade mi ɖa le Yesu gbɔ. Fukpekpe ka me menɔ. Dzinu gbãtɔ kpɔ fu yiwo ke me neto ɖa. Dzinu evelia kpɔ fukpekpe yiwo me neto ɖa. Dzinu etɔ̃lia hã kpɔ leke wònɔ na wo ɖa. Eku nyawoe meva wa. Dɔlame nyawoe meva wa. Amamanɔnɔe meva wa. Vevesesewoe meva wa. Gake Mawu ɖe wo le siwo katã dome. Abosam ma fi Mawu subɔsubɔ le miaƒe agbe me. Naneke mama mi ɖo. Medzi ma gblẽ nɔ bena ɖe. Naneke mama ewo kple Kristo dome.
lekake owavu lekake odomoji no hade naneke ma amma oda to Kristo pono lopo majima dejifo no na nyenye benade jimi mekeke doa naneke mele degeda to Yesu bo lekaka ho mo to hade apotola magbelo dadio seda egbelo na mi le Philippi to pa gbanle etamne ekreme wie to benade medianu wa no kata le Kristo amesi do anu salama ayaya yite wa anu si anu la ebe nu ka amamira na neke mato mi tade ya wo mu si anu yite wa anu si anu nyekplo mi ate wa wo mu si anu mi ate wa do gbara poto Yesu asemi apa gbedotura mi ate wa chore mi apa foji apoto Yesu adon mu semi mi ate wa gbolonya de Yesu agene me nyagbe wato mawfon se doma Kristo boyo chuna na Yesu leudasia amaleke mahola Yesu sio Yesu na makpo ko la jinyefa de la Yesu na makpo ko la jinyefa ejinyefa le miam etoka bo matwo wo ele woke Yesu adum so na wotoma sukuma ele dege Yesu adum so dodo kpoma ele woga kpochidudu Yesu adum so la bebele de avoma ele tuge Yesu adum so la eswa ele dege Yesu adum so la evia ele jige Yesu adum so la bebe chinya de ya yira po chinyo nyaka magbeto biagbo Yesu Kristo don sa magbeto zale sikemi chonya pa gbeone ya ya dum sami alabandi si andia mawfo no san ye nonga miama mawfo nti kokuya ye nyemyo miaponus maw akomya ko tare mefa ya ta Yesu Kristo nya meke do no sami egbogbom na mi le Yohanes fa agbalen banto kalma efelia kema blaf benade eye kokwetola si aminami eye nyenya nwokata ma bokbo kokwe esi aminami kokwetola esi aminami ya meiko sinamia enyabe minya nwokata naneke maka dunwo jimi naneke maka novili chime nami le chimi amo naneke maka gladomio nya wusiamu ne foya nye plomia jeshi ne nyue nye plomia jeshi na mere kere nya pa gbomia nya na mere dia chomi bia nya be chima kpom afoto Yesu Kristo ikeyo meneche ne kosira kokoya mede baba ko dodechi nous voma duchi o nous voma loteradio ala be mauna ipa misisiana ne chesi no kataka mato gbara be chini ade ne chom menu veva ple yayira akodo fa gbeji jimia ne kongo gbe yi ne tono jimia ne tro unu chinya jimia ne hetoyova kosera yo katale jimia ma ne ramenu veva nkeke yo katale jimia ma ne heda gbevano me be pora ale nu makelasio agere yayira pa nyigbanti sogena la ala be mauna enya no kata ne to eje fa menanyuno ne to eturu fa menanyuno ne to chie he menanyuno ne to anye he menanyuno ne kondu do ne tejino ne konu no ne tejino ne gereka e kafama e kato nyenya ne swasio mauna na watan ye wana donso ne ko fa misisirechi maban kekede siade nkekede siade to egbekura yauda sida memreda kosida joda blada le chini amede emene nyona nyeplo emene fana bi ba fisi afike mi adoa wakpo mopenti kokole nyeplo dolono komira sifoma ba makofo mi ba fo ha rekpereko esia na nyenya togoma mauna yerami ndudu ne bore nyasi nunu ne bore nyasi le Yesu Kristo bon koma wa yomi ba gato apoto le siamino e wa yiro tohe
le yesu be ŋkɔme do gbe ɖa le amen. Nya la konye be ate ŋu awɔ nu sia nu to yesu kristo ke do ŋusẽ mi me amen. Le mawu tɔ le mawu vi le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe